Tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg re go tsetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketla mmogo ka tshedimosetso. Mogaetsho Madume moeteledipele wa lekoko la EFF o kgadile kgatlhanong le go fokotsa lekoko go le dira motho a le nosi. Seno ke fane a araba dipotso ka go sa iponagatse ga Ngaka Mboiseni Ndlozi mo conferenceng e tsweletseng pele ga jana ya lekoko. Seno ke jaaka boeteledipele jwa EFF jo bo tswang mo maemong bo ne bo buisana le bobegadikgang mo letsatsing la bobedi la kopanokgolo ya boraro ya lekoko kwa Nazareth. Go sa le gale mo kgweding e fetileng go nnile le magatwe a gore tokololo ya palamente ya lekoko la EFF Ngaka Mboiseni Ndlozi o kganetswe go tsenela conference e ka ga ditlhopho tsa boeteledipele mme fane a bodiwa ka ga go se bonaleng ga Ndlozi. Malema a re EFF ga ene e tshwaela ka ga morero ono a re lekoko ga le ka ga motho a le nosi. Not responsible for Mboiseni Ndlozi. 90% of the people who were here, who were expected to be here, are here. That's what matters. Fane a bua ka ga merero e amana le meeno. Malema o ne a bua ka ga ka go sesha ya makala a lekoko. They know each other. They don't have to deal with someone from Boloberg they've never seen. What is the original leader? This one. And they must elect from amongst themselves who's going to lead their sub-region. Malema o ne a tlhalosa boemo jwa gagwe malebana le go rotloetsa tirisodikgoka mo pegelong ya gagwe ya sepolotiki. When I'm in the speech quoting what Frantz Fanon says on violence, that our conditions are a product of a violent colonial conquest. And those who want to hold to the benefits of that conquest are not going to give over those things without putting up a violence. Dikemedi di ka nna diperesente di le 90 di tsenetse conference mme di solofetse go voutela baeteledipele ba bašwa ba lekoko. Mopresidente wa Maloba Thabo Mbeki o ikwetse go puso go tsenya tirisong mokgwa wa go tsenyeletsa baagi mo ditshwetsong tsa yona. Mbeki o gateletse fa naga e aparetswe ke botlhokatiro le huma ga mmogo le tlolomolao. O gateletse fa maAforika Borwa a tshwanetse go tsereganya gore le bone ba nne le seabe mo ditshwetsong tse di ka ga isago ya bona. Se ke jaaka fa go sena lekoko la sepolotiki le le fentseng ditlhopho ka moranang ka gangwe. Given what has happened in the country over these 30 years, and given where we are today, it's going to be very, very important, in my view, that there must be a national dialogue. That our people, for the very first time since 1994, for the very first time, that our people get together to talk about the South Africa they want and the South Africa they don't want, in a very inclusive national dialogue. We've never done this. This would be the first time. And fortunately, these comrades agreed. So we was discussing the issues that the Congress has been talking about. The negative issues where we are. A general crisis in the country represented by this mass unemployment, poverty, lawlessness, all sorts of negatives. And that it was important that the people of South Africa as a whole must intervene in order to determine their own destiny. Makala a tshegetsang molao kwa KwaZulu-Natal ba kaile fa batlile go netefatsa fa batlamoletlong ba leloko la Umkhonto weSizwe Party ba babalesegile kwa stadiumong sa Moses Mabhida ka moso. MK e tlile go keteka ngwaga e theilwe. Go solofetswe balatedi ba lekoko ba ba balwang go dikete go tlatsa stadium seo se se kgonang go amogela batho ba le dikete di le 56. You will see a very high level deployment of security forces in and around the stadium, on the routes to the stadium, comprising of SAPS, Metro Police, road traffic, disaster, fire, all security forces and all other agencies will be here because it's a very big event and we're not leaving anything to chance.
Like with all other major events in the city, our planning starts, weeks ahead. And in this case also, we started working proactively with the organizers, with all other security forces and stadium management planning for this event. So I think we are in place, and we're quite happy with the preparation so far. We're just asking people to, obey the laws of the country, listen to the police officers that are deployed. Please come early to avoid congestion. People trying to rush into the stadium at very last minute. The gates will be open very early in the morning. Moitseanape wa technology kwa Eskom yo boneng maemo a bobedi mo kgaisanong ya go apa ka molelo o sweditse go tsweletsa toro ya gagwe kwa pele jaaka karolo ya go thankgolola projeke ya gagwe ya go apa o tlhomile semmuso kanale ya pop-up open fire dining ya dijo ga mmogo le beine kwa Danluz House Museum kwa Kimberley. Ena ke ketsahalo ya mofuta wa yona eo e tla bang sehopotso ho baeti. Baeti ba ile ba bontshwa nalane ya sebaka sena nakong eo ho ntseng ho hlophiswa dijo tsa bona. Ho pepeneneng hore batho ba thabiswa ke dijo tse hlabosehang. Benjamin o hlalosa ha lerato la hae la ho pheha le qadile dilemong tse 20 tse fetileng. Well, today we had some grilled fish with a romesco sauce. That was our first starter, and our mains were some lamb chops with some parmesan mash and some grilled vegetables. And for dessert, we had a baklava with ice cream. Ba bileng le monyetla wa ho ba karolo ya moketjana ona ba ile ba tjhaela monwana magabane a Benjamin a ho pheha. Dijo ne di le monate thata. Tlhapi re jileng e tsamaelana le sauce ya tamati, ke course ya mathomo. So chef o dirile mmereko mbotsi. Batsamaisi ba Danluz Museum ba amohetseng baeti ka matsoho a mofutu bare ena ebile ketsahalo ya mofuta wa yona. What a way to have people come in to a museum, most of them who have not even stepped into a museum before, come in and have a dining experience. Andrew ore o tshepa ha mosebetsi ona e tla ba o atlehileng ka ha a ikemiseditse ho hlophisa meketjana ya dijo bakeng la malapa nakong e tlang. Tabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC Kimberley. Lefapha la Sepodisi sa Johannesburg Metro le gakolla bakgweetsi ka ga go tswalwa ga ditsela tse di gaufi le stadium sa FNB ka ntlha ya konsarata ya ga Chris Brown e tshwarang maitsibeng ano ga mmogo le kopanokgolo ya boraro ya EFF e tshwaretseng kwa Nazareth Expo Center. Konsarata e solofetswe go simolla ka ura ya bosupa maitsibeng ano le ka moso go fitlhella ka ura ya bosome le bongwe. Motorists should anticipate increased traffic volumes and potential congestion due to the closure for the Chris Brown, particularly on Nasrick Road and Recreation Road, Nasrick Road and Rancho Road, Rancho Road and Commerce Street and Ring Road, and Rancho Road and Golden Highway. Mo motshamekong barulaganyi ba Dusi Canoe Marathon ba re ba tshwenyegile ka boleng jwa metsi a kwanokeng ya kwa Msunduzi pele ga kgaisano ka kgwedi ya Tlhakole ngwaga o tlang. Ba re ba tla dirisana ga mmogo le bothati jwa masepala wa selegae go fokotsa kelelo ya leswe mo metsing mo mafelong a supilweng a nang bothata. Kgaisano eo ya malatsi a le mararo e simolola kwa Pietermaritzburg go fitlha kwa Durban Tlhakole a le 20. Mogedi e khojwa ile maotomane fa re go sitetse a otlhe re ile diatla metsing ga jana re go tlogela le ponelopele ya maemo a bosa go fitlha ra kgwela telang go tsho pula.